Amakuru ni imbaraga kandi ubutasi ni urufunguzo rw'izo mbaraga. Muri isi yuzuye amarushanwa ya politiki, ubutasi n'ikoranabuhanga, hari inzego zikora mu ibanga rikomeye zikagira uruhare runini mu kurinda ibihugu byazo no gutegura ejo hazaza habyo. Zimwe muri izo nzego z'ibanga zishora akayabo k'amamiliyaridi y'amadolari buri mwaka mu mirimo yazo yo gushaka amakuru, zikifashisha abakozi b'ibanga, ikoranabuhanga rihambaye na za operasiyo zidasanzwe zikorwa mu buryo butagaragara. Ariko se ni ibihe bigo by'ubutasi bifite imbaraga zikomeye kurusha ibindi ku isi muri uyu mwaka? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe urutonde rw'ibigo 10 bikomeye by'ubutasi ku isi, tumenya amateka yabyo, inshingano zabyo, abakozi byifashisha n'ingengo y'imari bikoresha. Ubundi ubutasi bufatwa nk'umutima w'igihugu, kuko ari bwo burinda abanzi igihugu, bukanavumbura n'imigambi mibisha baba bafite ku gihugu, kandi ubutasi bukanagira n'inshingano zo kuburizamo iyo migambi mibisha. Central Intelligence Agency CIA ni ikigo cy'ubutasi kizwi cyane ku isi hose, urebye no kurusha ibindi bigo by'ubutasi hafi ya byose, kubera kumenyekana cyane mu mafilime asohorwa n'Abanyamerika. CIA ubutasi bukorera ku isi hose, ikoresheje abantu, ibyuma by'itumanaho, indege ndetse n'ibyogajuru, igamije kugira amakuru ku bantu, ibisirikare by'ibindi bihugu, ikoranabuhanga ndetse n'imishinga itandukanye iri gukorwa cyangwa se igamije gushyirwa mu bikorwa. CIA ingengo y'imari yayo itangazwa mu buryo budatomoye neza, kuko ibice byayo byinshi bidashyirwa ahabona, ariko impuguke zigereranya ko CIA ikoresha hagati ya miliyaridi 10 kugeza kuri miliyaridi 20 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi mu mwaka wa 2013 byagaragaye ko yakoresheje miliyaridi 14 n'ibice 7 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya madolari CIA ikoresha buri mwaka ariyongera cyangwa se akagabanuka bitewe n'ibihisi igezemo. Central Intelligence Agency ikaba yarashinzwe kwa 8 Nzeri 1947. Ishingwa kugira ngo ikusanye inasesengura amakuru y'ubutasi ku bihugu byo hanze ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. CIA kandi ifasha guverinoma ya Amerika mu by'umutekano ndetse n'ububanyi n'amahanga. CIA ikaba yarasimbuye OSS, Office of Strategic Services. Iki kigo cy'ubutasi OSS kikaba aricyo cyakoraga ubutasi hanze ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi. Abahanga mu by'ubutasi bavuga ko CIA ikoresha abakozi bari hagati y'ibihumbi 21 n'ibihumbi 25. Ntabwo yo itangaza umubare w'abakozi ikoresha ku buryo bweruye. Muri aba bakozi CIA ikoresha harimo abasesenguzi b'amakuru y'ubutasi, analyst, abakozi bakora ibikorwa by'ibanga, operations officers, inzobere mu ikoranabuhanga n'umutekano wa mudasobwa, abahanga mu ndimi zitandukanye, abayobozi ndetse n'abatanga ubufasha. CIA ikaba ifite icyicaro gikuru muri Leta ya Virginia ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. MOSSAD ni urwego rw'ubutasi rwa Leta ya Isiraheli rushinzwe gukusanya amakuru y'ubutasi hanze y'igihugu, gukora operasiyo z'ibanga no kurinda inyungu za Isiraheli ku isi yose. MOSSAD ikaba yarashinzwe kwa 13 Ukuboza 1949 nyuma y'ishingwa rya Leta ya Isiraheli. Yashyizweho ku gitekerezo cya Minisitiri wa mbere wa Isiraheli David Ben Gurion. MOSSAD igishingwa yahawe ubutumwa bwumvikana kandi butomoye bwo gukusanya amakuru y'ubutasi hanze ya Isiraheli, gukurikirana imitwe yitwaje intwaro no kurwanya iterabwoba, kuburizamo ibyago bishobora kugwira Leta ya Isiraheli, gukora operasiyo zibanga mu bindi bihugu ndetse no gukorana n'inzego z'ubutasi z'ibindi bihugu. MOSSAD ikaba ikoresha abakozi b'ibanga, spies, abatanga amakuru, informant, ikoranabuhanga rihambaye mu gukurura amakuru, igamije gukurikirana abantu n'imitwe ifatwa nk'iyateza ibyago Leta ya Isiraheli. Iyo imaze kugira amakuru ku bateza ibyago Leta ya Isiraheli, ihita itegura operasiyo z'ibanga zo kubahitana mu ibanga rikomeye. MOSSAD yamenyekanye cyane bitewe na operasiyo nyinshi z'ibanga yagiye ikora, harimo nk'ifatwa rya Adolf Eichmann mu 1960. Uyu Adolf Eichmann akaba yarahoze ari umunazi mukuru mu butegetsi bwa Adolf Hitler. MOSSAD kandi yakoze n'izindi operasiyo nyinshi zagiye zimenyekana, ifata, yica bamwe mu bahungabanya umutekano wa Isiraheli. Ingengo y'imari uru rwego rukoresha buri mwaka ingana na miliyaridi 3 zose z'amadolari. MOSSAD ikaba ibarirwa abakozi bayikorera hirya no hino ku isi barenga ibihumbi 7. Bose bakaba batanga raporo Tel Aviv muri Isiraheli, kuko ariho haherereye icyicaro gikuru cya MOSSAD. Secret Intelligence Service MI6 izwi nka Military Intelligence Section 6, ariko izina ryayo ryemewe uyu munsi ni Secret Intelligence Service SIS. Urebye nta tandukaniro riri hagati ya MI6 na SIS, byose ni izina rimwe ry'urwego rumwe, ariko iryemewe uyu munsi ni SIS, Secret Intelligence Service, niryo zina ryemewe ry'ubutasi bw'Ubwongereza, mu gihe MI6 ryo ryamenyekanye mu bihe bya kera.
SIS cyangwa se MI6 ikaba yarashinzwe mu 1909 mu bwami bw'Ubwongereza. Icyicaro cyayo gikuru kiri i Londres mu Bwongereza. SIS cyangwa se MI6 ikaba ishinzwe bya buri munsi gukurikirana amakuru y'ubutasi mu mahanga, kurwanya iterabwoba, kurinda inyungu z'ubwami bw'Ubwongereza ku isi, gukora operasiyo zibanga hanze y'igihugu no gutanga amakuru yakusanyije ku butegetsi bw'ubwami bw'Abongereza. MI6 muri aka kazi ikora bya buri munsi ikoresha abakozi b'ibanga spies, abatanga amakuru agent, igakoresha kandi n'ikoranabuhanga rihanitse mu gukurura amakuru y'ibanga mu ibanga rikomeye. MI6 abakozi bayikorera bari hagati y'ibihumbi 3600 na 3644 nk'uko biheruka gutangazwa. Ingengo y'imari y'inzego z'ubutasi bw'Ubwongereza harimo na MI6 igera kuri miliyaridi 3 n'ibice 7 z'amapawundi buri mwaka. Mukande kuri subscribe abatarabikora kugira ngo ibiganiro byacu bizaze bibageraho ku buryo bwihuse, kandi mwibuke kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu nka Facebook, TikTok, Instagram ndetse na X. Hose dukoresha Hunterpack. Munasure website yacu isheja.com. Ministry of State Security MSS. Uru nirwo rwego rukuru rw'ubutasi n'umutekano rwa Repubulika ya Rubanda y'Abashinwa. Rukaba rwarashinzwe ku ya mbere Nyakanga 1983. Icyicaro cyarwo gikuru kikabarizwa i Beijing mu Bushinwa. MSS uru rwego rw'ubutasi rw'Ubushinwa rukaba rufite akazi ka buri munsi ko gukusanya amakuru y'ubutasi hanze y'Ubushinwa, kurwanya ubutasi bw'amahanga imbere mu gihugu counter intelligence, gukora operasiyo z'ikoranabuhanga, no kuvuga ko harimo kugaba ibitero hifashishijwe ikoranabuhanga ndetse no kubirwanya. Uru rwego kandi rukaba rufite inshingano zo kurinda umutekano w'igihugu cy'Ubushinwa n'inyungu z'Ubushinwa ku isi yose. Uru rwego rw'ubutasi MSS rukaba rukoresha abakozi b'ibanga spies, abatanga amakuru, ikoranabuhanga rigezweho mu rwego rwo gukusanya amakuru mu bucuruzi, siyanse n'imikorere y'igisirikare mu bihugu bitandukanye ku isi hose. Imibare y'abakozi bashobora kuba bakorera urwego rw'ubutasi rw'Ubushinwa nabwizwe, ariko impuguke mu by'ubutasi zivuga ko bari hagati y'ibihumbi 110 kugera ku bihumbi 800 bose. Ibi bigashyira urwego rw'ubutasi rw'Ubushinwa ku mwanya wa mbere ku isi mu nzego z'ubutasi zifite abakozi benshi. Ingengo y'imari ya MSS ntitangazwa ku mugaragaro kuko leta y'Ubushinwa yifata nk'ibanga ry'ubutegetsi gusa, bityo nta mibare yigeze itangazwa ku mugaragaro ku bakozi bakorera urwego rw'ubutasi rw'Ubushinwa. Federal Security Service of the Russian Federation FSB nirwo rwego rukuru rw'umutekano n'ubutasi bw'imbere mu Burusiya. FSB ifatwa nk'iyasimbuye KGB y'icyahoze ari ubumwe bw'Abasoviet. Bivuze ko KGB ariyo yakoraga ubutasi mu bumwe bw'Abasoviet. FSB yashinzwe kwa 3 Mata 1995 isimbura inzego zari zarayibanjirije mbere y'isenyuka ry'ubumwe bw'Abasoviet. Icyicaro gikuru cya FSB kibarizwa i Moscow mu Burusiya. Akazi kuri urwego rw'ubutasi rw'Uburusiya ka buri munsi harimo kurwanya iterabwoba, kurwanya ubutasi bw'amahanga counter intelligence, kurinda umutekano w'igihugu, kugenzura imipaka y'igihugu cy'Uburusiya ndetse no gukusanya amakuru ajyanye n'umutekano w'imbere mu gihugu. FSB nayo ikaba ikoresha abakozi b'ibanga, ikoranabuhanga ryo ku rwego rwa nyuma mu gukurikirana amatsinda y'iterabwoba no gukora operasiyo z'umutekano mu gihugu no hanze yacyo. FSB ikaba ifite abakozi bari hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 300, ariko harimo n'abashinzwe umutekano w'imipaka y'Uburusiya. Ingengo y'imari nyayo ikoreshwa na FSB nitangazwa ku mugaragaro, ariko impuguke mu by'ubutasi zivuga ko runo rwego rukoresha ingengo y'imari ihanitse cyane, ikabakaba mu mamiliyaridi menshi y'amadolari. FSB ikaba rumwe mu nzego z'umutekano n'ubutasi zifite ingengo y'imari nini ku isi. Bundesnachrichtendienst bisobanura urwego rw'ubutasi rw'igihugu cy'Ubudage rukorera mu mahanga, rukaba ari rwo rwego rukuru rw'ubutasi rw'igihugu cy'Ubudage. BND uru rwego rukaba rwarashinzwe tariki ya mbere Mata 1956. Icyicaro cyarwo gikuru giherereye i Berlin mu Budage. Mu kazi karwo ka buri munsi harimo gukusanya amakuru y'ubutasi mu mahanga, kurwanya iterabwoba mpuzamahanga, kugenzura ikoranabuhanga hagamijwe gukumira ibyago byagwira Ubudage biturutse kuri murandasi, kugira inama leta y'Ubudage ku bibazo by'umutekano no kurinda inyungu z'Ubudage mu mahanga. Uru rwego narwo rukoresha abakozi b'ibanga, rugakoresha ikoranabuhanga rihanitse harimo nka satelite, indege z'ubutasi ndetse na drones. Ibi bikarufasha gukusanya amakuru mu bindi bihugu. Uru rwego kandi rufite inshingano zo gukorana n'ibindi bigo by'ubutasi bikomeye ku isi. BND ikaba ifite abakozi barenga ibihumbi 600, igakoresha ingengo y'imari ya miliyaridi 1 na miliyoni 200 z'amayero byibura buri mwaka. Research and Analysis Wing RAW nirwo rwego rukuru rw'ubutasi rw'igihugu cy'Ubuhindi rukorera mu mahanga.
RAW yashinzwe kuwa 21 Nzeri 1968 nyuma y'intambara Ubuhindi bwarwanyemo n'Ubushinwa mu 1962 ndetse n'intambara Ubuhindi bwarwanyemo na Pakistani mu 1965. Icyicaro gikuru cy'uru rwego giherereye New Delhi ho mu Buhindi. Uru rwego rw'ubutasi rw'Ubuhindi rufatwa nk'uruteye ubwoba cyane ku mugabane wa Aziya, rukagira n'ijambo rikomeye. Rufite mu nshingano zarwo gukurikirana amakuru y'ubutasi mu mahanga, gukurikirana ibikorwa by'iterabwoba no kurirwanya, kurinda inyungu z'Ubuhindi mu mahanga, gukora operasiyo z'ibanga zitandukanye, ndetse no gutanga amakuru y'umutekano kuri guverinoma y'Ubuhindi. RAW ikoresha abakozi b'ibanga bazwi nka spies, abatanga amakuru informants, ikoranabuhanga rihanitse. RAW kandi ikora operasiyo zitandukanye z'ibanga mu bindi bihugu. Uru rwego rufite n'inshingano zo gukorana n'izindi nzego z'ubutasi zitandukanye ku isi. Imibare nyayo y'abakozi bakorera uru rwego rw'ubutasi rw'Ubuhinde nitangazwa ku mugaragaro, ariko igereranya ryakozwe rivuga ko runo rwego rukoresha abakozi bari hagati y'ibihumbi 8 kugera ku bihumbi 12. N'ingengo y'imari yarwo nitangazwa ku mugaragaro nayo, ariko impuguke mu by'ubutasi zaragenekereje zivuga ko runo rwego rukoresha miliyoni 500 kugera kuri miliyari 1 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byibura buri mwaka. Inter-Services Intelligence ISI nirwo rwego rukuru rw'ubutasi rwa Leta ya Pakistan, rwashinzwe mu 1948 nyuma y'uko Pakistani ibonye ubwigenge abakoloni b'Abongereza bayikuye ku Buhindi. Icyicaro cya ISI kiri Islamabad muri Pakistan. Urwego rw'ubutasi rwa Pakistan ISI rufite akazi ko gukusanya amakuru y'ubutasi mu gihugu no mu mahanga, cyane cyane mu Buhindi, kurwanya iterabwoba, kurinda umutekano wa Pakistani, gukora operasiyo z'ibanga no gukurikirana ibyago bishobora kugwira Pakistani biturutse mu mahanga cyangwa se imbere mu gihugu. Mu kazi kayo ka buri munsi ISI ikoresha abakozi b'ibanga, abatanga amakuru, ikoranabuhanga rihanitse. Uru rwego rw'ubutasi rwa Pakistani kandi ruba rugomba gukorana bya hafi n'igisirikare cya Pakistan ndetse no gukora operasiyo z'ibanga mu gihugu no hanze yacyo. Imibare nyayo y'abakozi bakorera uru rwego ni ibanga, ariko abagenekereza bavuga ko runo rwego rufite abakozi bari hagati y'ibihumbi 10 kugera ku bihumbi 30. Ingengo y'imari y'uru rwego nayo ntabwo ishyirwa ku mugaragaro, ariko abahanga mu by'ubutasi n'izindi ngenza bavuga ko Leta ya Pakistani ishora miliyari 1 yose y'amadolari mu bikorwa by'ubutasi ndetse n'umutekano wa Pakistan. Australian Secret Intelligence Service ASIS nirwo rwego rukuru rw'ubutasi rwa Leta ya Australia rukorera mu mahanga. Uru rwego rwashinzwe mu 1952 mu gihe cy'intambara y'ubutita iyi bise Cold War. Icyicaro cyarwo gikuru kiri ku murwa mukuru wa Australia, Canberra. Imikorere y'uru rwego ya buri munsi ni ugukusanya amakuru y'ubutasi mu mahanga, kurinda inyungu za Australia ku isi hose, gukurikirana iterabwoba mpuzamahanga, gutanga amakuru y'umutekano kuri guverinoma no gukorana n'izindi nzego z'ubutasi z'ibihugu by'inshuti. Uru rwego rushinzwe ubutasi hanze ya Australia rukoresha abakozi b'ibanga, abatanga buhamya, koranabuhanga rihambaye, operasiyo z'ibanga mu mahanga no gukorana n'ibindi bigo by'ubutasi nka Amerika ndetse n'Ubwongereza. Umubare w'abakozi bakorera kino kigo cy'ubutasi cya Leta ya Australia ntabwo uzwi neza, ariko amaperereza amwe namwe yigenga agaragaza ko kino kigo gikoresha abakozi bari hagati y'800 kugera ku 2500. Ingengo y'imari ya ASIS iheruka kujya ahagaragara yari iri hagati ya miliyoni 200 na miliyoni 900 z'amadolari akoreshwa muri Australia. Iyo ikaba ingengo y'imari byibura ya buri mwaka. Imbaraga z'igihugu ntizipimirwa gusa ku mubare w'abasirikare cyangwa se intwaro gifite, zipimirwa ku makuru igihugu gishobora kubona mbere y'ibindi, cyangwa se amakuru gikuye ku banzi bacyo ndetse n'abakunzi, haba mu ntambara isanzwe, iya tekinoloji cyangwa se mu ntambara y'ubukungu. Muri iki gihe cy'ikoranabuhanga n'amarushanwa mpuzamahanga atandukanye, ubutasi bwabaye intwaro ikomeye kurusha nyinshi mu zindi. Nk'uko bigaragara, ubutasi ni rumwe mu nkingi zikomeye z'ububasha bw'ibihugu bikomeye. Nubwo ibihugu bikora ubutasi mu ibanga, ariko ingaruka z'ibikorwa byabwo zisigara ku isi yose. Mu isi y'ubutasi, amakuru ni imbaraga, kandi ufite amakuru menshi kurusha abandi akunda kubasigaho intambwe nyinshi imbere yabo. Amakuru ni imbaraga, kandi ubutasi ni urufunguzo rw'izo mbaraga. Nimukibagirwe kugaruka kutwumva.